Nyankopon ka so besi wo hina bon sanfa chacha ba kokra dwa na obesi wo hina na car so ya training me rade jim enokra ebufa so na ya training that man on the face right now I can't drama for aba of aba jako aba the way mo so aba lo mi ko some that so it's your fans of an face now we train from National Theatre to UK akofile UK see every day go to Indigo so me net makabeleza a free man am na me be there was a tea ase o yase ne say we no be never start be no no be Chichikumu no obia empower obia o wa mo akere so obia betuma ibi. It's all about Angie's Board TV. Eh, so I na ko fufa o. Ya do atua de be ka ta sadua. All right, it's your beer. Hi, Angie's Board Multimedia. Me the fresh boy Papa J. No set so you Abu Abuja. So like I said Jordan now money TV. Yeah, Juma. Na me so ya Juma de aba be hu 16. 16 aba hu company. Ube hu Chega, Louisa Dinkra, Jemfi Squad Bebre, Olisa, Ajia, Fidels, just a Squad Bebre, Sami Munina around omo boy Juma kama pana. Sabe de me 16 against Atenase. Ya ba be di home come. 16 de me Atenase ya home come. Ya home come na ye de nya sinimu asem ba che de fa ba bia bi. Na say ya tia ba besim. Boko de. Nakopon adom. Ye share check. The pluggers. Ye share check akra. On minya na just ye ifo American. Dale na se me uka se me ntwa okrofu afa me jawo sa. Anya me say me ko she face na me pie no. I didn't na me ninja bon so this time sir. Ntino na mo na mpese me baba me ba no na amantem baba 12. Because you jawo check kwa na me feel. Also be abako there. Nyankopon kese ntina e oba biti. Fanta. Yes I used to go say Innocent. No, DMS. Every you almost already check by Mokobili on the say no. Yes, Thursday on 1 week. On the say Jeba no file say. No. Oh yeah. On so we ka fa na wana. Minim bibi kakra fa na. Mokobili no. Asa na mi suane de na mi so tikeo. Okay. Tikeo na ne den. Oka ascha na oka for you mo kwampoko mo kwame ajingo mo na mi sokra ma minim no. O ben kakra, o ben but you nim say okay. No ne bra pakamo. Bra pakamo so never started fried rice so ascha this pack side no mo ba ho a ora no be page that dey ntino na me ho no. Oh, tough man. Oh, okay. But and na edi nkomo bi wo off air. Na wo ka say na mo ka dressing once na wo ka VGM no na dressing na of address na omo ka ho asem na me no sa sa no omo ka fa of address no omo ka dress no na minimum problem particular omo because to me the dress no ye call no one of the best dress I mean who show na say no me to me because it's a very simple and easy and I face so cry no your nkofo bebra omo dress ye kwa na ehunu ni ade kwa omo ehunu eno anka I don't know why that particular one na amanfo kan ho asema ipa mama bia ho ehina say VGM no mo ye TGM na me so no background na ye kan katafo asem yanka TGM fo asem no kan nti na omo frɛ ofa no ye TGM omo ankyere atale on fanhye dabi and omo ankyere di wa oba on dressing bra omo so omo hia on ankasa ne personality nti ofa na ye hia no wo TGM no na waba it is of amade no ne TGM for problem na TGM for na for fashion design bi ama ne say one dress of ase na mo fa ne mbla so ofa na feel say mo se members ma amade na mabu mbra so ba me de me personality na bade a mo TGM for mo se mo ka ase members na ide de me hye de emfo obi an abo bi edidi ko ba bi na so me den ofa na feel so hye sa de na so medwuna e na ta yo hye no ti mo am obi a o kan se fa ho say of address na nya bia so a fashion design or boutique or ultimate to atalecha. What him say? Ya okay. Enka it's about time. Also na times minim ebi mu plans on fanke ye ka atade na wo ka make say like ko UK a o mai. No ko pam nyam egu oba na na de buy offer. Me pese me sponsor o entade ana me pese me style o entade offer obi no life chain. Oh, say me mo nim so no ya kata ni yellow bat obe show betimi are. No who so offer slippers a man you adwen say odi ani bia ne na ho kra nya finda debi oya pra obo ne shorts a no bo ne t-shirt a man you adwen say odi ani bia so what I say yes but the woman say
TGM for the free offer. Some go for be called dressing who be benya na the glass a show money. So almost TGM for the free offer. Almost person mo be me hu. Yeah. Any pe bia mo ko be na dressing kunta ye hu. Ajewa be simple. Into offer the topic of the day. Sa week ni sutwe ma no say koye UK su show. Edi no on say be bia Nyankopon etoto ne ba yire na sasa wo so toto ne ko bi ho no. Ti na ye ni pe bi so mo ka de agu nani mo ase ba no mo sa the project adwuma na no kwa UK no. Because so time no e ba be si na o ba bia oh they say on na media no so ba bia ono ana amafo ka na once Nyankopon ka so be si ohina Bonsan fa chacha ba kokra dwane obi si ohine e na car so ya training me rade jimi eno kra ye bufa so na ya training da balance man on a top of the on a face right now open asem on na nyame yi na pi yesu se nyase abetete nkofo bi din Santo Maba, I told you so for Naba, Akandrama for Abba, of Abba, Jaco Abba, Lovim so Abba, Lovim called some that's all. It's your infants of an A face into your own engagement. Seeing a year, you may be. I don't know if I credit in come off on him way Abaso. Or if you back and you come in. To do a fair and the wire there. You'll be able to carry your own card of the day to me feeding fee. Into no Uncle just came through. Yeah, can I say me near car a O2 Indigo? I think say, and also a talk of the town. Share nkoma amanfo di ani nyina is about say wati kuma wo denim wati Ghana movie anim wati mo amoye sini nyina wati mo anim ohwe de course so ewo O2 Indigo UK na hu ni say enimonyam na aba no mu nyina mo dia ana ye ka Dr. Like ye fa nyina ma Dr. Like Kotoko has the crack about Champions League na Kotoko na se has ja enka se Kotoko na aja na has e team bi free Ghana and na aja Champions League aja Champions League no entino so fa kwa akoye sa de we ade na chese enimonyam ne enkomo bia obi o Ghana bia enimonyam akwaye den ama no and sa hyewa a wo ye adwuma bi aden se eni da so ho ma obia because that comes obi o movie na o killer na okunkum nipa na atwansa watimi a divert abeda ne comedian na went me amfele National Theatre na watwam from National Theatre sa to UK akofele UK see we dey O2 Indigo watimi akofele odi a na say papa no nyame wo nipa bia odi aduane mu a odi ye management no mani jima no na me tap to the blessings but one kata so as me share nya wo ne of connection bia za are me say me of ye ne de na me so me ye me de bibia ye mere ne na eda e be hia wo se Ghana betimi so asesa enya pepere ho na de ye bibia till the right time so say me no fa be hia ye be hia na yen hia so a life goes on me ye me de na me ka no me nim say o ben sa de a ono o hia na mo di nkomoda hia de etimi di nkomo but enye gidigidi say be di nkomo akomi ho te say of your system me ho ache wi abako ebi me hu na che enfa so be kokko we ni nyame fa me ni nyede ehu ye me fa me ni shede hu true or no like I say opoku be sen akọ UK Sobolo akọ UK self Sobolo do promise say so dey to kwan ampa or the net to kwan as agro so words are very powerful yet yes say as person to Range Rover na obi tim na ye ofa o catch down na wa show kwan hu kwan a de kwan be by time kan wo so tim ti Sobolo mo dey translate keke no fa so obi dey to kwan say Sobolo GDA 1 GDA or no Sobolo asem atene no UK ti Sobolo was de be honor de be ma no for na de be ma no ti ana ya share kasa yi na the way be di enkomo no ya de good energy be positive energy attached to bibia be kama opoku be from nowhere opoku order minimum opoku our virus over 5 months me opoku swagger stunner see our virus one be 5 months but no TikTok and son most all no the kind Jordan ko ye adwuma and son oba virus but you need ball be 5 months and I'm also switch call of opoku we wire there oyo no dia oyo me padi opoku oyo me padi pa nyenche ya your vibes need the idea nkomonti me ana me ni age ama na me ka se nnu a na me kodi nkomo bia me di ye futu me di ye futu na me ka se mo no ewo ofanche no fane ma no omo kwai omumra so what I say mo kodi agura momra fie na ye humo na ehu se enyina ene mo da so ye den ewo wo be ye odi akura still na ye den fie because amanfo haye na we he na we me ntimi nyia no nti de meka ne se omumra na amanfo se hu se saa de na nkofo be so omu hu no still na no
but this time no so obi e ko nanim to obi azo ye ne de but on be still na ho no mo samra na yehu se oh o ba busue no da so busue no obi anso emfiri mu enu asan ko na me di but I say ebi mu ntemase me ba kwa me say na ebi mu ka say na papa je he na ye kwa wo se ensamra back na me nka so obi akọ ba bia o see confusion in a di nkomo and o say do time bi no the let's see confusion ya me for the currency do time bi no twene ho free like twene ho free no say ni moya okay what I say ni moya ha but later no realize he was call back no was anya energy fufuro bi eden e ba asema me kan ye okay on say see confusion dey na o kan ye no eye academy hu see confusion we ase na ye bo no obi age nyankopon di ba ye wasase so nyankopon so ye den nipa obeboa ama wonya ba bi adu no asase yesu no ono ye nyankopon see confusion asem na o kan nya pese o chese ofa twene ho free no nso e ofa ne ma wi ase ho no so be ye ne de kwa na energy na o de ye no kwa no o nya ne sa but so sa call fancha back door no utim so mo nkomo bi o mo so e sheda ide edi it is so sa call fa ho a e na boa ne man sa ye den e sorry but me hu za brabo no obi e boko nanim ya wo camp say camp a ye nyina ye be start e na ye ko but ye ko no be free because esi abna poku akwa brochi abna poku so ko Germany yeah abna janes ne ba no hoko waja ho me na dwene ho na waja ho ko oh, okay. It's abnako. Or the Amatunda in Hobium, Telemoni Hobium, Cardi B, anyhow, Madina US. One say a beer to 2 quite. Yeah, man is so a son camunas will be a beer to 2 quite. A chess say, yeah, quite him now. And your mother diverted a be who business be acquiring business a hawk and income pioneering and moving in the field. Yeah, so as dear one day, it move separate, but Mamma, what do you say? Me fan and nam. Me no fan start here. You say a Jane party see my and yen done a party see a major. And you know, when him some papa win a mudijin and nasi, now more corner blessing bamboo. The old candy and come no yard and say a monko. But I'm go for or mono when you drink, she say, or mono whereby the movie started and a kuma would on. No more dada. Into all the woman got to side and so and one you need. Me by Obinimenya. Me say boni go me there. Was me not to Tom so. Now no I didn't not to because no hodada. And I'm not to some oh and yes sir like those are we feel comfortable with them no. And I'm do mo here den. I did so and just say be a after our band because some cophobia omune ne bo a efa. Ohun na me che no. Omune ne bo a ofa. Nyese bia me do bia to say we akora anase woni omo do eda so ni na den. What in common say? Yes, I think sir, we now can the old and now one yard in what is uncle for the befra? Sad nipa no be no problem. Because no one is half a panana order. Yeah, and I yango pay no hen. Yeah, it's on moon is a kingdom no come with it to the any bidada. To the Mudia new one, no Nico order on and Colano for calling for mobile also. Let me see for crashing. As I should say OG. That ship no OG no one and then I'm sitting. So in the name there's any pounds on a canals and who to Akuma. No when you're leading road crash. Who is also limitation say like these are people are your family no. Okay, it is you know once me nyet makabineza. Yeah. E free man am na me baby. Me bo my brother come baby me. Me no obi any contract, me no obi any bibia. Me I don't know what is going on. E wa kabineza come say sign contract and sign contract. But me to me akwa me jwana me ko. Ti wa adwum pefize on of aye adwuma de. Who is all con channel be bona. E na dia wo say yeti ase o wiase ne say wonu obi na be start be nyon ne be wi. Papa. Wonu obi na be start abrabo but nyon ne be wi. Ena nipa bi so ane be nante na ye so waye obone pa no sa bone mu yesu anyanse free eti nipa bi aso ye boni se oye no ebetima se wo ba outside wa me ya ma eno nche so ye nipa bone ni e ho na wo se usua bibi na akọ wani se e kasa bebrebe asa wa me no te akora wo nsem kan but wo so wa me ne but de o ye nso nyame hira so fantastic eti de me hu nipa no na ye papa no ma me so me pick bi na me move life on eti me won se de bia yedi enkomo am se movie for enkomo de aya na me no nche se me mpe adwuma me ye ni mu asem but papa je na sometimes no baby a okwa onye sika ho enne ma o enye sika to adwane no o kema asem aye very careful yes because enti me masem kwa kofa me ko we ka ba kwa betena na me bonachi we ba me won number metimi afre no naka enkomo bi sa de ade me mpe wi na mantumi na ma betena internet so na me ka mo bi atia e mimi ntumi nya saade no ba me mu physical
me onkofo bi am no mo back door ahwehwehwem ama asundwai den aba ma respect ai den aba yi nti no abrabo na ye bonde nya obi ana ne be start ya ne be wie ye obi won ma okura be wadwe se be de ma ho odi nyina eboa no obedu some certain level bi no enyo ne be sesa ne ho but abrabo be sesa no yeah it's true it oba ko di ba bi no wo no ntumi nya ne contact na wo do stage bi kura na wo po feel say wo so sound number yeah nti wo anya say nipa na nya connection bi ma enye so wadogo wo na find way out also the best survive because ye nyina e ba for a mission and obi aso ankrankra bi ekura ne mission to nya hu purpose how call baby at the end of the day no obi e pekwa be fa so be survive ti say nya movie ne bi twa be ye obi ai de be to adwane dia obi also nso ye ne live bi won chen a oye okay kwa che movie ni enti me family we nhye nipa mu gidigidi sa ye card ne betia ya enyi free o se na amu ni set se hu se me na amu minister na ye adwuma e also na metumi aba meba ba me fa command bia me say 16 e fra 1 bana 60 ene e fa wade na me fa made because metumi gina kwa wasa tozo enti dia wo kan fa ba bia ye fa ba bi so no wonye wo ye nipa bia onipa di wachi o dey say say me no o say adwuma we no guys ne wo adwuma no ye nyina ye fine oh yeah fine pa me ye actor ma acting pen me twese ni pen still cry drop me and then I drop me na sa che anya me editors for some year from adwuma mi niggas ba adwuma ya say me ma ye bibia wi me no and then I drop first about 4 o'clock I drop first episode wow 16 16 niggas TV mon ko na mon ko behind closed doors on YouTube me wo movie you will movie as me try see be 4 as 5 me sa jo ge me am no ti o sa ko je me get cross aka o onu nko ela ma me okwa no asa ko bubu mi kwa boys anya o anti mun ko na mun ko he o se adwuma do so o sa born back so say enyo me bi ka me do 7 udi nko afini asobo bibia wi enti dia kan ye be bibia den ya mo me so ba ko no me and a boy now ban so me hwe me ye no producer onye ozo na mu ne for body mu ne ye na dia sam kura ni we fa ne we fa me no bacho mama so ni be wa mama so ni ba ko wa fantastic if body ni agudi me flow eye me ye mpacho me ba mo so mo didi say break so mo didi tika me the time to owi a woni ba wo mpacho mate owi a woni ba na o say tula na ready ya ba bontre tula yes no shibruta I know the gidi ba ni awie Jordan no onyo yeah all the work to onye ni for nti no papa life goes on do bia ye bia no onye no se ne opoku ko ya aye fefefe so bolo ko ya fefefe ya empenfo bi so kan mo no obi ani mo kire mo asem but emrofo asem say determination today it leads you to tomorrow there wo ye bia no chechekumu ne obi a empower obi a wa mo kire se obi a betumi aye bibi enti no wo bibi na betumi aye ye afia gongo so be try YouTube or na o enfa or TikTok or ye pillar what you say enti no so far na anye ya networks na do so first na na de ba bi ba ko na afia gongo wonya ne Zack GH ede no benya Zack Sarauta Jordan ni twa Ramadan se ne onya di Sarauta ese TikTok amfo edare ko bo asa amfo pai no Sarauta so dey afia gongo ma no ko enti ase business we enti ase e na de also bia de no de na de ai na wa bompae na wa wanyu sade no be ni bibia ni obi wodi anim anya me be divert wa ko ba bia wodi eden eno ano no papa e mo bia enu no bia na de enu bia anim ene de ye nkomo ye bono to nshara nye ye nshara nko ye normal way no normal na line na ye ko so who say jo mo ko e wo UK wo say etoa so a ebeboa say ye ko UK next move no and next team ya sama won say hwehwe mu apetim foforo no wasa de o ma be hwem and so for another phase eye pa say kebeboa eye afi no mo dwene Nigeria for adwene ne bi because on say say abema anibre anye anibre akoye onua bi boni o ebema wadwuma o ye no be yire won aye ne ye say o chene bu so nhira bi betos because of abu bekom no me hu ne say honestly nipa na o mo bae no nipa metumi aka say nkofo na o me no fa ye collaboration no e na be kire say nkofo ye hia we e no do o mo ko ye nti no obi anyere no ena nya akwantu no nko na cheze wo ko ho a cheze wo ye adwuma wo fi a betima ye adwuma bek wo betima ye adwuma a premier no ha wo so ye adwuma ati ase nti no
ni nyanse be support ye ho na ye tan free obi abekọ nani me de bad energy de mempe bad energy well until we watch out enche be drop City Negus TV behind closed doors enche ye de no so e ba be guma ma na makwa hwe very powerful say obo asima o ye na djuma say de o comfort them because first now you comfort djuma bebre de bia niggas comfort me hano niggas o nyama gu ho e enti ase hwe adwuma bia na okoto so obi anya sika wo na o cheche mu churu say akọ mi koto so ye adwuma wi panya o nya sika na afọ so ko ye bia be boka ni bre no te also so be ye adwuma ni bi pa de a ene start swing bibi wo ne force ne menko force so be fail you but fail ni ba translation no me fail say me no akọ ye apartment adwuma bia pressure be ba no so ni ade me hu say o say me betri am be start free baby na afide me kọ no me kwan ya me ye de me pe no o say me nko fo bebe na ye adwuma but one person be ntimi gina me kan chem say oni me ye adwuma no woni me nya problem no ntimi me kase me da bi kwa minute komo na mbidi ya minute mbidi nye papa na me hu na e bidi ye nkomo amesa me ma no nya de onya di papa ye hwe nyankopon anim aka wa ya ade se wakọ UK now ni papa kuma ase akọ be de me chef pa na akrobeto feeling pa and I'm say feeling na mama pa so na mo sa storm me cause ho ni na ye man light nko na ye de e cause ntino afa wa ya ade nya me ncha izo o hwe background bi ade ni free pan of free baby o free pen ne the whole world platform kesieza akogina so na we are say any does na se lumba kura kan oso no kura de infiltrate se ono kura be nipa de a abrabo timi dane seconds enti no ho just believe yourself that dia wo ye no aye no aye aye na mostly say enkofo e ben opa na bebu wa be o pass ono of trans na oso be din koma na mfo mo ben we ka de na wo gine gine se de na wo so start no but ono focus so be bia na adwene de e kire afa wan focus so be star who so fa continue nka me na make actual wan focus so be star because me tie the interview be 3 o se odi kan ko galam say ena say ena ne namfo bi chukuru me be chie no ena o sare call China nti ono de na wo ye nyina ide odi bedidi wan kaka se obe pester bi aye ena ade no nyame di nhira be de e be hia no okwe nti wo ye bref oba ena wo hu de wo be hande na ade no okwe nti wo se obe panyu no wana be leader hu hwe ebi to papa na o Bible na friend no Solomon on say my mommy you kokun ba kokun ba ko dan ba su ku no omo we ba ko ba na ba ko mfa na de mla na da ne problem on say leader wan fa intelligent any adwene a ke be de no betime bu asasem to for na si ba bia wadu no ye hu ne se na ni je ofo onye ni je ba ni pe hu asa ofa de bi ono kwa na hye ne dem na oko nti ofo no ha ne ma ofa so sere ono so ne ma ko fo sere Manko for the man sere who watches the watchman nti ono be ko no ha wo hye dem a wa ye di ohu de o ye nti ade chi na obani pema na ni abagiri nti no sengo for the pressure ban so sabon se be say but ono is strong na nyame na building from that way na be do nti no e hye da nye huma no nyankopon prepare o ba bi o do free o bo so na bonka mu na ba bi enye but o do be do some certain level bi bo say say ha na me nam nya no ha na o de me ko nti offer the waya de watigana offer the waya de watigana for we was set so when you normal communi bia we just a freestyle ya ba say be wenti no you be say that ko ye base or the base or the international light in so so there be cancel near rest street no na ye didi nkomo na say ko say me na ye didi nkomo Prima so cancel baby o say oba na so we bie mu o first Prima there me fan say bi nyaa keto apa no Prima there me dem na no order o catch them me dem na order Prima o catch them card one so man for type card one me dem na team dem catch them na me dem conquer first papa ya na ye de na nya kasa on say nkofo bi ye bia na make us a time and season ajako your form no be ntumi nkana ase nti se na obi ye bi na wo ye bi da wo a ayeku but ya na nkofo bi onyame mom sa de no person me kasa tra boundaries bi eno na ya na me hu a me hu se chale o kasa no hu de wa o kasa o media no so your media kasa na outside kasa nti wo kasa na ye be to chewa ye be chechire mu yi e na me asem me ka papa me chechire mu yi o na se nkofo bi atwitwa ntro ba me mom di but right time ko try base wa ye be di nkomo e do ba mi nja o ne didi
etino offer there wa boy adwuma yeah bona baso aya de pa opoku so aya de me de ne opoku so aya de opoku akọ UK aba eso obeba nyina so me fe interview o ma on say interview na o mo mpe no eno ne ye bon aye ya bon adwuma wo ye ne yebusa mu asem ene ese kebibi enye yo ye interview na se chinchina be kebibi wo na obusa wase na wo kire de wo ni ti ade na wo dwane interview yeso ye papa nka wonim ti ade na mo dwane ene so yeso ye de camera see yeso na ye act by your film interview na mo dwane musiro minima de this is the right time na opoku so nkofo me opoku nwa bi we fe na akosi Mr. Ray me body no I'm feeling no unzawe no ansa na to edatri ho ene kutalamu so what I say what's afina beke kan say onkola bi papa afina mo so sorry ba de say akama ye ne hu no ahan kola ne de on ba be no ehu chen de o say obi je bi duru be obi so be ye bi ai den ne David na be konto kwaje Israel eso so ne be si Solomon ne be si sorry na enti ni di so ba man ka bibia Empower Boys na e be de no mo so atumi aba ba wo so se wano kwa akopa na wano pa wana de wano pa ye yakase wano me pa wano kra empa de na chese be pa nkomo ne enko e baby bakwa be se kama wa be di nkomo be ko ye se na encourage unya ketwa bi a ono so se ya wotu esie so a onchen tintin ye eye no kra hwenkofo bi a omo fa ofansem ene ne de wa mo acting mo si fa publishing e be omo fa o de hwe Groma for instance cameraman no be na hwe de Groma ye hwe de wa Jordan eye adwuma this time hwe de wa company eye adwuma this time ti agise obi de obedi nkoto bi so wa nkwa ye kwa agya ene kuro na ye se kangaroo obi etie bibi so de ahuru duru baabi it one na enfa na ozu tia e de ahuru ko baabi ti wo be se me we na start pa na ene aso yi mi mu a onyi wo mu wa hu nanim enti wo ka de wo kana ye na apɛ kasa na wo ka ena abrabo so ko na ekoyi ayehia ni pa foforo no $1 million me di $1 million for agro enti wo no nyanya bia na wo ba wo kasa ye kasa tenten enti brana be se means a wo be focus why then aye wo so de aye support na you say na aye be hia bobo aye say hia support say co-location to say de enwan sem no ma na obi kakra obe support day and night be papa equipment say good there day and night be co-location de adwuma dey abi belt the bia because they na ya fa to yon so wo ze o de me kwa adwuma mentumi nya adwuma ofo phone be de wo ne gumo ofio na nya Sunday enya free day antena wan ya mfa nkoma na ne GH wa du no monye what I say ti papa e mo nya me mpa alright ba me be ye enche me ebia ade say orphanage ana say yebeko street ni so na ya drinks na aduane papa je dine with the street me say me wonu me support me ho na me ho I say enkomo we kwen sheda nyede me wa akade ne so ti no for boys bi ya twitwa ntro ne nanze ya wo media ne so ya ko share we parliament wa be 16 alright enkomo bi ya kansem ya de enkomo ni si ya na we dey set so ne ba na e be di enkomo kakra je nche e be sha se aka wasem dine with the street no ba enche ye be kan wasem ye de date ni bibia be to abonchi nti be pa abo afo nso betimi abo ya so no ye very necessary ko me kwa ma ho de ntimi ye yenkwa ho de ntimi abafo be mu na enso yakọ na kakra ye benya no any street na papa street dey also obaso because say ye no I am more because say tablet no the boys ni pay read ni bi mo tablet no na boys ni betimi na the corner te ko e kire sa eso no gina ho ohun ye enya wo mo so wonko obi da obejeje ho e bi di sa nkomo no anti no de be ba akade alright titi edc ha na akwakoto adwuma no so bi di answer fina me kwakodi di nice ni answer to so me dey the fresh boy papa je me ni akomi 16 ene ebebo enkomo yenko ye gu so set me sana me ni Jordan so betra se na yebo o2 enkomo kaka thank you for watching.